Ni abagore barenga ibihumbi bitatu barimo n'abakobwa batewe inda zitateganyijwe bahinga bakanasarura icyayi mu turere twa Nyabihu na Ngororero, bahamya ko ubumenyi bahawe ku buryo bwo gutera, gusarura no gutunganya icyayi bwahinduye imikorere yabo ndetse bituma umusaruro wiyongera. Umushinga utari waza twari tubayeho nabi cyane ku buryo umuntu yatekerezaga avuga ati ejo nintabona uwo nja guhingira ntandabaho. Umushinga umaze kuza nibwo twigishije ikintu cyo gukora. Numva yuko ngewe mfata ingamba yuko najya gusoroma icyayi. Naragiye ndasoroma, nacuye ibiro 3 bwa mbere, ubwa kabiri inshuro 7. Numva nta gucika intege ndakomeza. None ubu aho bigeze ndi gusoroma ibiro 60, 70 gutyo. Ubu niteje imbere. Ubiwanje hari umuriro w'amashanyarazi, wanje hari umugezi. Ko batwigishije kujya mu matsinda, tujya mu matsinda turizigamira. Nagiye mu itsinda tugajya dukoteza 500 mu cyumweru. Itsinda riranguriza, rimaze kunguriza nanjye nshaka umushinga ndakora. Ubu niteje imbere nta kibazo. Bamfashe nk'umumama wakorerwa gihohoterwa ariko bitewe nuko ntakoraga. Uyu mushinga waje nari maze ameza 2 narahukanye kubera kunananwa n'umugabo, ariko ubu ndizigama urugo rwanye nta kibazo, maze kugira abana 2 ntaco napfa n'umugabo. Ubu mu ngo zibanye neza turimo. Ni amahugurwa bahawe mu gihe cy'umwaka yatanzwe n'umushinga Health Poverty Action ukorera mu bice bihingwamo icyayi mu ntara y'Uburengerazuba ku nkunga ya GIZ, hagamijwe kongerera ubushobozi abagore mu gucunga umutungo n'umusaruro nk'uko bisobanurwa na Nizeyimana Maurice uhagarariye uyu mushinga. Umushinga wari ugamije gufasha abadamu, abakobwa ariko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bita GBV. Kandi ubundi mu by'ukuri GBV iterwa no kuba umudamu atinjiza. Niyo mpamvu twatekereje rero no kubashakira imirimo cyane cyane hano mu nganda, kuko nazo zari zifite ikibazo cyo kutagira abakozi bahagije cyane cyane muri domaine yo gusoroma. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko iterambere ry'aba bagore rikomeje kongera ubushobozi bw'amakoperative no gukemura amakimbirane mu ngo. Ni muri urwo rwego umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Simpenzwe Pascal asaba bahuguwe gukoresha neza ubumenyi bahawe. Kugira ubumenyi ni kimwe, ariko no kubushyira mu bikorwa kugira ngo bigire icyo bugufasha ni ikindi. Turasaba gushyira mu bikorwa ubumenyi bahavanye, turasaba gukomeza ndetse no gushishikariza abandi kugira ngo bitaba ubumenyi bw'abahuguwe gusa, ahubwo bashishikarize n'abandi. Ni byiza ko dufatanya n'abandi batashoboye kugira amahirwe yo guhugurwa, nabo bakungukira kubahuguwe. Imibare y'ikigo gishinzwe guteza imbere yoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB igaragaza ko icyayi cyinjiriza u Rwanda miliyoni 110 z'amadolari y'Amerika akomoka kuri toni 35,000 zoherezwa hanze. Biteganyijwe ko mu mwaka wa 2029 ayo mafaranga azagera kuri miliyoni 134 z'amadolari y'Amerika avuye kuri toni 58,600. Manizabayo Jeannette mu ntara y'Uburengerazuba.